trééis trí a chun is tír a film de Ross na Rún. Oh God, it's more true nach wel met smit zo gaar met een nuf. Tá agla mar bharnigar cum céhéad make-up a chuir tanéis nach mé brog sé. Ní bhain an ann an aig sin nach ar a bhla. Thanks, má haim wad níos farnet. Dúnig í ar mail an bhart a go beidir go gas sibseirich ní chaim se so big bar tost. Sorry, Eva. Go Jane cúisle a chuid tuirse. Jane Jeffer, Robbie. Ba mé meld an chósa. Oh, gan ni me gyrhol siach gobert. Fans meine mar sin. Niet een pader liggen schiest, siach kinolta se. Oh, rud a bile dal gan het a ahirin la. Suck. Ja, sawa. Nou, het komt gedinda, ja, man show nu Harry. Heel hens, galti. So in zeg ding ik doe toen kool meeker te bile. Hij had ons het vader Harry. Zo dan ze kort met stil hen. Ni surreal tasha, mas fara weesha. Kya kasa Northern Exposure test goed. Surreal? Yeah. Kasa David Letterman nu geselheid. I mean, dat is zo'n surreal que hira grote drogila naam. Ik heb maar een galletje drogie hoog al hele. En ons kam je mocht. Overleid dan hies ik de petrolpump staan. Okay, so, but get a kid my good Skype if in here. Be here diving. But how talent to be on? Want ta klaar te gommersen. En ta dag art go burn it. En dan moet je glas seal cut. Fek me. Sorry, dat maar. Robbie! Robbie! Doen de glamach like een scoutje de goon. Yvonne, kaid waren is kibbe tam de dul sach la mom ekol. Robbie, je hebt een bakkelein. Yvonne, come on. No, doe me thuisig. Maar mij zeggen morgen. Yvonne, ni weet hoe aan die ekol om lochlie, so tog de kansen nish. Look, lads, ní féidir am fannacht an seo a géiste clip sé gargant. Ba mé mell, Robbie. Yvonne, please. No. Typical, that is just co sandak. Me, shin illig. Well, at least I'm not hanging out of Eileen's apron strings. I should fog me to my Mari. Wat is dat voor een gaaier hoor? Is dat nou goed? Wie maakt die loop? Weet je gaan lopen en dan hoef je van het trauma in nieuw. Oh, jou niet, meis, niet in de hemmels. Nou, ik mag op de maart van onder. Je mag morgen naar me aan. Zeg, ik ga het al stoppen. Nou, hebben we hem gevat je staat er bij. Ik ga aan me wie heen, Angela. Ik hoor eens nog een glas, dus aan nog een keer raus. Hij moet eens bagatien te stemmen, die pleit morgen gaat de leedje. Zie jou nog helemaal jabba? Hoe zou ik wel paai, yes, heston? Pinnig wat. Ja, maar moet je maar de waarde dus je moet paai al helemaal. No, ik is snel wel voor je. Kas op wat die juist heen. Je komt nog geen fantastisch als een beetje kunnen je nog. Je ziet een pita bloed. Kan je? Wat doe je echt nooit gemaakt? Ja, nou, wij moeten maken om nog op vrije namen dan hier nog om. Stel hoe je maakt hoe hemmels. Hier ga ik gaan naar wordt een keer laag haast doen. Hak zo. Moet cuideach ab seachas an márdín bugseach an héine here. A ce diad hen go díire an choirlín? Leis libanna. Échar sin inis. Cósfar. Tá sé sin har cíine fad le stras. Le stras? Wel, stel í má go choirlín a ríhil an smíú ar a dí mar sin. Mar sin hén beidir meach muní sára as go bennar chuideach an hén. So dan go leis er scanteach is leir sin. Sinna tá tastal an old-timer sin. Angela, is tú chuin buscón an gluach in nó?
Jo, Michigan. Peisagum sa caite bhfuil Go me leis geall chólín caiime lo le séra bomuide. Séra? Se Caite bhfuil bog sa mór nóí. os gan an ngúnach I fanset me can chun me sin. Tar a rásin seo i ddíra a ni bheith job a bí agad sa fásta. Díos ag ra Jack Jack na. Well, dúirt an dochtúir am go raibh ihe ócailte í réir, mar sinnta sí le go leir go fóil. Nachhfuil siad tháinig amachchas. Dúireach lom breise bhhaid níos fearr. Ó, tá sin na big agla behirt. Tá tilláidir in tí sachsláán seo, ach tóga sé tamil. Agus óg sé súsa chuid dúlga sí fat a sin an díú ar bhís. Uanta ceapan gur margheallar an méid obair a bhí héanaí is an brú a bhí ar gur rair sí tí sa céadháid. Níor chairigh sin lehí. Roámaí de chuine breh í hartar í hen san ára. Ar an go tóga sí gur réanaí sin. Slán. Slán. Ceaf fannar se bheit éis na gúnaí ar maidin. Na chuna dúr me le léamané go bhéidir siad iad a bheith agaí a chiad a bheith éis sa bobaid maidin inniu. Om seach an chomatart. Do láin sin ar do léidir an trasa go bhhaid. Look nach cum leat sa dad cead a chaine na bhamsa. Is rénas nach éad a gharhhaach lochhuir a thug na gluníis sa chéadáid. Nún de bhéla chalín. Brana eisna bhí freigrach as na gluní hart leis is ní mise. Mar a hála sé ní ranna se an gluní seag tá a bhaine chorbe. Stríseáin. Tá ná se róbheog le de dorach a chur na balaí. Ach, is máile me. Dead salmon. Tá sé sin le fel nach go bhéle nach chuir. Well, ní muidir go bheith ihe na balaí. Déit mu bhesca le dá níos giile le na dhéana níos éitsme. A Luis a dhéanú sús daintin sé fearra. Well, na balaí ré le féintáil income. Oh. Tá, gan áras. Is cinna a thuga sé le tromó. Go dtíanam sin. Stir well before use. Apply with a roller, spray or brush. Do not apply in cold conditions. Allow 24 hours to dry. Well, on Durex, Shohane Escale Usaja. Durex? On Dulux. Me cap go brand ashta kan sin. Me cap go beter í cheanna chu Ghana. Bíine fún na chuú hera? Siad bhí sé sa meall chum haig si mé garad thugal sa meall. Bhil tá si meall a chom san éis. Chaiti bristir an áláir. Bhil bháin si a fi suas chlós féidir le, ní bhhain go bheith cíanana sleánhra? Ie, tá sa mar sin. Insurance, tá sad? Bhil, pu me suas an siad ar buint. Agus sa héra, stop me a fáir nó go mé preis na gluna chuid an suasad. A chaine sin dhéana. Business, tá sad? Mas dúine na sé Líbán? Ó, Rita, ceist bhá. Chunta héanaine. Ní mar a honna, ach ní ról men ar a lipse. Ja, well, basic go roll mein jammer. Still bíwe. Bhí ich spéisiúil. Ó? Ja. Ach, tá defra am ne seacha, fil me seacha go ní stúna. All right. Oh, gus Rita. Se? Beidir mach a de an láart faoi coscoid a Jason. Ce leor? Ar ball.
Tá sam go tú bisí féidir ach tá líam tastal bam sa míon bíle cúna hórteachom coplúir a chhlaig. Sáíonn súile, tá dean chlúd a chuine. Acha féidir, ní bheannach coplúir a chhlaig i leog, tána le dína níl séirthart na táda. Breanna, nó tá sé túr teir an na petrolpó, sí OK an na session mal an na session. Féidir, bhí a héine sin íana. Sé? Ó creid nó bhhaid. Jo kan ete met Bernie ag an sin sa bóstrafas. Siúpa súla. Ní bheannach coplúir a chhlaig i leog sin é méid. Túr mé lema. Oh, my chlegan. Ivana, wat het in tijd gesmannen? No, nee. Wel, mensen mij gaan vast kunnen horen. Maar wat kan je al omheen? Echt? Wat deed je naar fashion kus nog weer? Zo? No way, Bernie. Ivan, come on, please. No. Maak het had toe heen naar je te labben. Oh. Alka-Seltzer, Bernie. Make it snappy. So when your dad confiscates the booze, Gillian Shalesh. Well, fáin se chud smó so stáisiún. Ach, bhíon chuid bhir separate. Go le. Go mar an le chuid an hópan sríist. Ach nach sé sin is putting like methylated spirits na. No, just sech na mar chamsa. Mar sin dúin se teach contraband, you know. Vodka, whiskey, you name it. Vodka sounds good. Pull mar to pisty in féile. So I'm on the washing. Yeah, sure. Hey guys, in scale? Joltad, sure this is kind of with the sword just to tell when you're still. Carol Mac, Kevin Good, when you smooth the flirt now, Misha. Any Kira Gala? Na goed, is ik ook een gelustje, Lena. No, to me on a leaving beast. Daddy's orders. Oh, na larlang fi hish ma hoor giving orders vi ma honga shin fata amsa. So, Lena like bored, darling, ja. Well, man it na bride Christy gri mat na ra pe chance like up in Lena nach me. No, the repeat on chop. And you smooth talent in Aslan Woodford. I think it's enough. Yes, doch. Yeah, but basically do she'd begging in Innsbruck, babe. I thought it's Organ Marshal. Ha! That the news mass on my hand and a chat applying. Oh, by the way, ben my bullet is there shagish nacht, Laura Melavita van which in the flame with ye. No big fatty is a bird, bit to tau. Kam she weg gemacht. Things to do and people to see. You're well in there. No, be honest. Yeah, well, continues just rusting on like that. He fooling me, actually. Richie Goshik still a mutton dressed up as lamb. Eight. On the Limerick competition. An teachtan seo an saoire linn bheith mu a gan den chláir áit in na mé an ceoltóir cáiliúil Chris Droney a casa